Kia hati, eno esara y'okwegarukamu ekibi kyobusihani. Osobora kuba olyoku, rundi oine omuntu owomanyire owa ali mu kibi kino ekyobusihani. Kambanze nsome Baibuli, mu baruha ya Paulo hali abakolinso, esura 6 orukararo 18 negamba eti, mwiruka obusihani. Ekibi kyona omuntu ekyakora kiri aheru y'omubiri. Baitwanya kusihana asisira omubiri gwe wenka. Abakolinso eyokubanza esura ya 6 orukararo 18, mwiruka obusihani. Ekibi kyona omuntu ekyakora kiri aheru y'omubiri. Baitwanya kusihana asisira omubiri gwe wenka. Kandi Abarumi esura ya 6 orukararo 23 negamba eti, ebaruha y'Abarumi esura 6 orukararo 23, baitu empera y'ekibi kufa. Baitu ekisembo ky'embabazi kya Ruhanga bwomezi obutahwaho mu Kristo Yesu mukama waitu. Baibuli egambire ngo empera y'ekibi kufa. Baitu ekisembo ky'embabazi kya Ruhanga bwomezi obutahwaho mu Kristo Yesu mukama waitu. Oboraba olyoku oli mu kibi ky'obusihani, Yesu aine empera y'obwomezi, kandi empera eri mu Yesu Kristo. Na habweki Ekiro kya hati, leka tuiruka obusihani, tuirukire mu Yesu Kristo, ogwanya kutuha obwomezi. Mukama ina amaani Omwoyo Arukwera, nigasobora kuchungura kuruga mu kibi ky'obusihani. Baitu ina kubanza kwegarukamu, nuko amaani ago tukagasaba Yesu Kristo akatuha embabazi ze, akatuha n'obusobozi bwe okwomera nko kwa kwenda tuomere. Leka tusabe. Taata omwibara lya Yesu, nganyira habwekibi kyobusihani mwibara lya Yesu. Taata omwibara lya Yesu, nganyira habwekibi kyobusihani. Taata omwibara lya Yesu, nganyira habwekibi kyobusihani. Onganyira ayi mukama wange, obuntahire mu bumu n'abantu abantasemerire kutahamu obumu nabo. Onganyira mukama wange, nambere nkusobize mukama wange. Onganyire nambere ntahatahira amaka g'abandi. Onganyire mukama wange habwekibi kyobusihani. Taata omwibara lya Yesu, nganyira habwekibi kyobusihani. Omwoyo Arukwera, mpa amaani kuruga mu busihani nebibi ebyorwanju omwibara lya Yesu. Omwoyo Arukwera, mpa amaani kuruga mu kibi ky'obusihani nebibi ebyorwanju omwibara lya Yesu. Omwoyo Arukwera, mpa amaani kuruga mu busihani nebibi ebyorwanju omwibara lya Yesu. Omwoyo Arukwera, ninsaba amaani gawe, amaani agahumbwire Yesu Kristo kuruga mu bafu. Leka gaije gabongera obwomezi bwange, nduge mu busihani nebibi ebyorwanju omwibara lya Yesu. Omwoyo Arukwera, tasho mulinyo w'amaani aga gahangire ensi. Nduge mu busihani nebibi ebyorwanju omwibara lya Yesu. Ayo Omwoyo Arukwera, mpa amaani kuruga mu busihani nebibi ebyorwanju mwibara lya Yesu. Ayo Omwoyo Arukwera, mpa amaani kuruga mu busihani nebibi ebyorwanju mwibara lya Yesu. Ninsaba esagama ya Yesu, etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani omwibara lya Yesu. Ninsaba esagama ya Yesu, etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani omwibara lya Yesu. Ninsaba esagama ya Yesu, etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani omwibara lya Yesu. Leka esagama ya Yesu etange kufiisa mu mikono yange. Leka esagama ya Yesu etange kufiisa mu mirimo yange. Leka esagama ya Yesu etange kufiisa mu ruzaro rwange. Leka esagama ya Yesu etange kufiisa mu sente zange. Ayi Yesu, ninsaba esagama yawe etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani omwibara lyawe ly'amaani. Ayi Mukama, ninsaba esagama ya Yesu etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani mwibara lya Yesu. Ninsaba esagama ya Yesu etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani mwibara lya Yesu. Ninsaba esagama ya Yesu etange buli kifubiro ekizire mu bwomezi bwange habwo busihani omwibara lya Yesu. Ayo Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa omwibara lya Yesu. Ayo Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa
omwibara lya Yesu. Ayi Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa omwibara lya Yesu. Ayi Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa omwibara lya Yesu. Ayi Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa omwibara lya Yesu. Ayi Omwoyo Arukwera, nyihamu omutima ogukwegomba kusiisa omwibara lya Yesu. Ekiro kya hati nintunga embabazi za Ruhanga kuruga mubyokusisa omwibara lya Yesu. Ekiro kya hati nintunga embabazi za Ruhanga kuruga mubyokusisa omwibara lya Yesu. Ekiro kya hati nintunga embabazi za Ruhanga kuruga mubyokusisa omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, leka embabazi zawe zije hali obwomezi bwange, zintange kusiisa omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, ekiro kya hati nintunga embabazi zawe kuruga mubyokusisa omwibara lya Yesu. Ekiro kya hati nintunga embabazi za Ruhanga kuruga mukusiisa omwibara lya Yesu. Ekiro kya hati nintunga embabazi za Ruhanga kuruga mubyokusisa omwibara lya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu nintunga entekereza empyaka mwibara lya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu nintunga entekereza empyaka omwibara lya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu nintunga entekereza empyaka omwibara lya Yesu. Okuraba musagama ya Yesu nintunga entekereza empyaka omwibara lya Yesu. Entekereza eyekutekereza ebiguru, entekereza eyekutekereza okuhikirwa n'obukwera, entekereza eyekutekereza okugenda mumaiso n'okukurakurana. Okuraba musagama ya Yesu nintunga entekereza empyaka omwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire muchweke hati omwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire mubusihani nebibi ebyorwanju muchweke hati omwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire mukusihana n'orwanju muchweke hati omwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire mubusihani murwanju mukwaka mubibi byone byomunyanzigwa Satani muchweke hati mwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire mukusihana nebibi byone bitasemire maiso ga Ruhanga muchweke hati omwibara lya Yesu. Enjegere zone zibaire zinsibire mukusihana muchweke hati omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, mpa embabazi kweyongera kusaba kwikyobora nsinguza ekibi kyobusihani omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, mpa embabazi kweyongera kusaba kwikyobora nsinguza ekibi kyobusihani omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, mpa embabazi kweyongera kusaba okwikyobora nsinguza ekibi kyobusihani omwibara lya Yesu. Ayi Mukama, mpa embabazi kweyongera kusaba kwikyobora nsinguza ekibi kyobusihani omwibara lya Yesu. Kuruga kiro kya hati nindubatira mbugabe obwa Yesu Kristo yansingulira musalaba omwibara lya Yesu. Kiro kya hati, kuruga kiro kya hati nindubatira mbugabe obwa Yesu Kristo yansingulira musalaba omwibara lya Yesu. Kuruga kiro kya hati nindubatira mbugabe obwa Yesu Kristo yansingulira musalaba omwibara lya Yesu. Kuruga kiro kya hati nindubatira mu bugabe obu obwa Yesu Kristo yansingulira musalaba omwibara lya Yesu. Kuruga kiro kya hati nindubatira mu bugabe obwa Yesu Kristo yansingulira musalaba omwibara lya Yesu. Leka omuro gwa Mukama gwoche buli myoyo ey'obusihani eyebaire mubwomezi bwange omwibara lya Yesu. Leka omuro gwa Mukama gwoche buli myoyo ey'obusihani eyebaire mubwomezi bwange omwibara lya Yesu. Leka omuro gwa Mukama gwoche buli myoyo ey'obusihani eyebaire mubwomezi bwange omwibara lya Yesu. Leka omuro gwa Mukama gwoche buli myoyo ey'obusihani eyebaire mubwomezi bwange omwibara lya Yesu. Webale ayi Mukama habwokunsumura kuruga mu myoyo ey'obusihani. Webale ayi Mukama habwokusumura obwomezi bwange. Webale habwokungara bushaka. Webale ayi Mukama wange omwomezi habwokubonsingwize ekibi kino. Webale ayi Mukama habwokuba kuruga kiro kya hati noja kunsobozesa kwomera obwomezi obukuletere ibara lyawe kitindisa omwibara lya Yesu. Webale ayi Omwoyo Arukwera habwokuba ompaire amaani gawe kusingula ekibi, kusingula obusihani nebibi byone ebyorwanju omwibara lya Yesu.
webala Omwoyo Arukwera abokunjiza amaani gawe amashaka, amaani aganya kusingura ekibi, amaani agakuleta omutima omushaka mubwomezi bwange. Ntekereza ebintu ebirantwara mu maiso, ntekereza ebintu ebirankorakoraniza, ntekereza ebintu ebiraleetera ibara lya Yesu ekitiinisa omwibara lya Yesu. Webala Yesu, webala abokunsinguza obwomezi obusihani, webala abokunsinguza emyoyo y'obusihani, webala abokunsinguza obwomezi obwekibi. Mukama ninkusiima habwokuba obwomezi bwange obufaire bushaka. Webala Yesu, webala Mukama wange omwomezi, webala Taata, webala Omwoyo Arukwera. Ninkusiima Mukama habwokuba manyire Ekiro kyati onsingwize kurama mwibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.